Naša Sveta Crkva ovih dana praznuje 3 velika praznika: Krstovdan, Bogojavljenje i Svetog Jovana, krstitelja i proroka. Danas je praznik Bogojavljenja, slava. Pravilnije je reći slava nego praznik, jer sama reč praznik ukazuje na nešto što je prazno, što je isprazno, dok reč slava ukazuje na slavu Božju, na veličanstvo događaja. Na današnji dan naša crkva osvećuje vodu na Bogojavljenje i služi se Sveta Evharistija, pogotovo danas kada je nedelja, kad se poklopio i nedeljni dan i dan Bogojavljenja. Bogojavljenje je jedan istorijski događaj koji se desio Gospodu Hristu kada je kršten na reci Jordanu. Tada se javio Bog Otac rečima: ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte, i Duh Sveti u vidu goluba. Međutim, naša crkva kada liturgijski proslavlja događaje iz Hristovog života, ne radi to na neki način samo nekog istorijskog sećanja, jer proslavljanje Bogojavljenja nije neka komemoracija nečeg što se desilo u prošlosti. Naravno da je sećanje prošlih događaja, u ovom slučaju događaja iz života Hristovog, a to je njegovo krštenje. Međutim, kad god se služi sveta liturgija, sveta Evharistija, kada se verni narod sabere u crkvu povodom neke slave ili, da kažem, praznika, tad se oprisutnjuje Hristos. Dakle, on opet biva prisutan ovde među nama. Isti taj istorijski Hristos iz prošlosti, na jedan tajanstven, neobičan način, opet biva tu među nama. Gde je on tu među nama? Kratak odgovor bi bio: Hristos je među nama kad se služi sveta liturgija, zato što je sveta liturgija ili Evharistija njegovo realno živo prisustvo zahvaljujući Duhu Svetome, istom tom Duhu Svetome koji se u vidu goluba javio pre 2000 godina Hristu na reci Jordanu. Hristos je, dakle, opet ponovo prisutan, istorijski Hristos iz prošlosti, na jedan nevidljiv način. Kao ličnost je prisutan, ali je fizički odsutan. I zato je nama veoma bitno liturgijsko sabranje, dolaženje u crkvu, sakupljanje u crkvi, liturgijske molitve, na kraju i samo pričešće telom i krvlju Hristovom. Ovo treba naglasiti zato što je karakteristika crkvenih hrišćanskih praznika veoma različita od bilo kog drugog načina praznovanja, jer drugi način praznovanja praznuje samo neko sećanje iz prošlosti, kao recimo neka komemoracija ili kao neka memorija nečega što se davno desilo. Crkva, dakle, kada pamti, kada proslavlja, ona u sebe uključuje i prošle događaje, dakle, istorijske događaje života Hristovog, sadašnje događaje, to smo svi mi ovde koji dolazimo u crkvu, i buduće događaje, dakle, događaje koji tek treba da se desi. Koji su to budući događaji? To je drugi dolazak Hristov, obećano carstvo Božije, vaskrsenje mrtvih, blaženstvo raja, oproštaj grehova, pobeda dobra nad zlom, nad zlim. Šta se desilo danas kada je crkva osvetila vodu? Desio se silazak ponovo Duha Svetoga na vodu. Sveštenici na čelu sa episkopom prizivaju Duha Svetoga, koji je treća ličnost, istog onog Duha koji se javio u vidu goluba. Prizivamo ga na svetoj liturgiji, molimo ga, umoljavamo ga, preklinjemo ga da dođe i da osveti vodu. Zašto baš vodu? Voda je inače bila i u drugim religijama pre hrišćanstva simbol očišćenja, simbol obnove, simbol života. Mi svi znamo da se sastojimo od vode, da od vode živimo, da bez vode ne može da se živi, da nas voda kupa, čisti, očišćuje. Hrišćanstvo je nasledilo taj mentalitet poštovanja vode upravo samim činom, svetom tajnom krštenja. Ali sveta tajna krštenja nije samo očišćenje, obnovljenje, nego je ona i novorođenje, početak novoga života. Zato je crkva i ustanovila da se kandidati za krštenje upravo krštavaju ili na jučerašnji dan kad je bio Krstovdan ili na današnji dan Svetog Bogojavljenja, i uvek je vezivala taj praznik za krštenje katihumena. Ostatak tih vodoosvećenja na Svetom krštenju je ovo što mi danas činimo i što smo činili, a to je osvećenje vode, molitva nad vodom, priziv Duha Svetoga da dođe i ponovo lebdi i da tu vodu učini
svetom vodom, vodom očišćenja, preporođenja, banjom ponovnog rođenja. I zato je ta voda blagoslovena, jer je na njoj Duh Sveti. Gde god siđe Duh Sveti, on tu vodu, on tu tvorevinu osvešta, prinese u zajednicu sa Bogom i učini je netruležnom, novom, svežom, celebnom, isceljujućom. I zato verni ljudi, naš narod, i tekako ima poštovanja prema toj osvećenoj vodi. Ali, i da završim, da naznačimo da osvećenje vode nije magijski čin, nije to nešto što mi prosto svojim sopstvenim snagama činimo da bude sveto. Ne, sveštenstvo, dakle, episkop, sveštenici i svi mi smo svojevrsni posrednici i prejemnici kroz koje ide blagoslov Božji na tu vodu. I onda sve čega se takne blagoslov Božji učini da to bude nosilac duha, da bude u vezi sa Hristom, da bude ohristovljeno, ologošnjeno, osvećeno, oduhovljeno. Tako i ova današnja voda. To je bitno zato što tvorevina, voda, hleb, vino, darovi prirode, sve što je Gospod dao čoveku na korist, na upotrebu, treba i tekako da bude osvećeno. Biti osvećeno znači ući u zajednicu sa Hristom. A gde mi ulazimo u zajednicu sa Hristom? Sa Hristom ulazimo u zajednicu kada se uključujemo u svetu Evharistiju, kada postajemo učesnici, sudionici svete Evharistije ili svete liturgije. Drugim rečima, kada se pričešćujemo telom i krvlju Hristovom. Eto, dakle, to je mala pouka povodom današnjeg praznika Bogojavljenja, kada je sva voda danas blagoslovena i osvećena. Sutra već dolazi praznik Svetog Jovana Krstitelja, kada se opet liturgijski sećamo istorijskih događaja, ali ne samo istorijskih, nego naše sećanje seže i u budućnost. Malo neobično, ali liturgija je ta koja čini da mi već možemo sada da imamo uvid šta će se desiti u budućnosti, a to je zahvaljujući obećanju Hristovom. Šta će se desiti u budućnosti? Drugi dolazak Hristov, obećano carstvo Božije, ponavljam, večno blaženstvo, oproštaj grehova, mir, spokoj i preispunjenje Hristom, Duhom Svetim, a sve u slavu njegovog Boga Oca, u čiju slavu i sve mi ovo danas radimo i uopšte čitava naša crkva sa sveštenstvom i episkopatom na čelu i sa narodom Božijim, sve ovo što radimo u slavu Svete Trojice. Zato što je ovaj današnji dan otkrovenje Svete Trojice, jer se i zove javljanje Boga, javljanje Oca, javljanje Sina i javljanje Duha Svetog.